Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Re bone mo go Izinkani Tempo ge Ampumelelo a itla le kgarbe la gagwe le lemsa leo ba le bitsang ka leina la Nomncebo Cele. Ge a fihla le yena mo difatlhego tša bana ba lebedi bontšha e le gore ga se tša thaba. E ke lebelela a bongo ke bone e le gore o bontšha e le gore o tenegile, di-action di bolela go feta molomo, o ba bontšha e le gore o tenegile. A re lebelela Mpilo le yena o ba bontšha e le gore ga se a thaba, kore yena ebile o ba actor wese sefatlhego sa go se bontšha se tenegile le go feta. Jwale go ra gore Pumelelo ditaba tša gagwe tše e leng gore wa di dira tša go ba le makgarebe a e leng gore ke a mantšhi di bontšha e le gore di lapišitše bana ba gabo, ga ba sa nyaka ka se e leng gore wa se dira, le ge e le gore ke se e leng gore family ya ga Mseleku e leng yona a tlhogo motse ile go baba Mseleku o nyaka se diragala, mara mahlong a bana ba gabo ga ba ithabele tabeo, ba lapile ka Mpumelelo gore o phela a tliša dikgarebe tše dintšhi mo pele ga sefatlhego sa bona. Jwale ga ba sa nyaka gabotse go no šalaganyane gore ba no re ai wena, this is not about you, ke ka Lwantle mo, ke birthday party ya Lwantle, re celebrate birthday ya Lwantle. Why o swanetše o tlele le kgarebe la gago mola re celebrate birthday ya Lwantle? Bia letšatši la gago o re bitše re tle re kgone go mo tseba, e seng gore re tle mahlo a rena ka mokana a tla lebelele go wena mola e le gore re swanetše gore re celebrate birthday ya ka Lwantle. And then Tirelo le yena o sentile comment a bolela gore le bolela kudu banna enke le kgomole le fodile neng. O sendile comment yo ka morago ga gore Vuyokazi a bolele gore ke yena mosadi wa rena ona, a e ka ba e le gore o rela o Vuyokazi gore a o fodile neng ka gobane o sa kwa bohloko ka gore o lwela position ka ga Mseleku na. Jwale re tsebe gore le bona banyana ba ba tla tšwela pele ka go lwa, ba lwela yena Mpumelelo goba ba tlo amogelana, ba tseba gore re ka gare ga Tempo re swanetše re ratane, re amogele gore o ke monna rena ka mokana ga rena, se e leng gore wa se bolela re tla dumelana le sona. Mona no Mpumelelo le yena ba mmotšiša dipotšišo ka kwa ba re a e ka ba e le gore o sa kwana le o sa le mokgotsi wa Vuyokazi na. A bolela gore yena ga e sa le mokgotsi wa Vuyokazi, o ba mmotša gore o kopane le Vuyokazi ka gare ga relationship ya gago le Mpumelelo. A re yes, ke kopane le yena ka nako ke ratana le Mpumelelo. Ba re o sa ratana le Mpumelelo? A re ga ke sa ratana le yena, ene ebile a ke tshepe gore le letšatši le la mohlolo nka tsoga ke boelane le Mpumelelo. Seo se ra gore no Mpumelelo ga a sa nyaka go ratana le yena Mpumelelo, le ge e le gore re bone a šuthile difoto pele ga koloi ye leng gore e driver ke Mpumelelo ya baba Mseleku. A re tsebe gore be a dira eng mola le Mpumelelo ge e le gore yena ga a sa ratana le Mpumelelo, unless a e le gore o ba ne le Tirelo gomme be ba sepela ka mokana, ka gobane o bolela gore yena le Tirelo ba bolela ebile ke ba kgotse, mara ge e le Vuyokazi ga a sa bolela le yena, setšhomi sa bona se fedile ene se ka se sa boela ba kopana gape. Ene ebile o tloga a boletše ka maatla gore yena a ka se tsogile a boelane le Mpumelelo le letšatši la mohlolo. O na le monna wa gagwe e leng gore o a mo rata ebile o a mo hlompha. Ke tšona tšeo tša Izingane Tempo. Thanks so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Tada.